zemlja koja ratuje sama sa sobom. Zvuči skoro nezamislivo, zar ne? E pa upravo to se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo između 1861. i 1865. godine. Američki građanski rat to nije bio samo najkrvaviji sukob u njihovoj čitavoj istoriji. Ne, bio je to onaj prelomni trenutak koji je iz korena promenio samu suštinu toga šta znači biti Amerikanac. Ali, kako se to opšte desi? Kako jedna nacija dođe do tačke da se brat okrene protiv brata? Pa, odgovor nije jednostavan. Ne krije se u jednoj jedinoj bici ili nekom događaju. Ne. Koren svega leži u decenijama i decenijama dubokih, tihih podela koje su polako, ali sigurno cepale naciju na dva dela. Dakle, idemo redom. Šta je to zapravo podelilo Ameriku? Da bismo shvatili uzroke, ključno je da razumemo da ovaj rat nije počeo tek tako preko noći. Bio je to vrhunac tenzija koje su ključale godinama. U suštini postojale su skoro dve potpuno različite Amerike koje su živele unutar jedne države. I te dve Amerike su izgledale otprilike ovako. S jedne strane imamo sever, to je bio svet industrije, fabrika, gradova koji su bujali i bili puni novih imigranata. Oni su htjeli jaku, centralnu vladu, a sa druge strane potpuna suprotnost, jug. Agrarni svet, znate, ogromne plantaže pamuka, čitava njihova ekonomija i društva su bukvalno počivali na jednom jedinom stubu. Oni su se grčevito držali te ideje o pravima država. U prevodu, verovali su da svaka država treba da ima poslednju reč, a ne tamo neka savezna vlast u Vašingtonu. Jednostavno, te dve vizije Amerike više nisu mogle da postoje zajedno. Iako su se svi ti razgovori vrteli oko prava država, ekonomije, tarifa, u samom srcu svega, u centru tog ogromnog sukoba bilo je jedno jedino pitanje – ropstvo. Za jug to nije bilo samo pitanje ekonomije, to je bio temelj čitavog njihovog načina života. A za sve veći deo severa to je postajala, moralna katastrofa. I to je bila ta crvena linija. Linija podele preko koje se jednostavno više nije moglo preći. I tako, bure baruta je bilo spremno, napeto do krajnjih granica. Bila je potrebna samo jedna jedina varnica da sve odleti u vazduh. A politički događaji koji su usledili, oni su bili upravo ta varnica. Varnica koja je hladni sukob pretvorila u pravi otvoreni rat. Sve se odigralo, neverovatno brzo. Domino efekat, bukvalno. U novembru 1860. Abraham Lincoln, čovjek koji se otvoreno protivio širenju ropstva, izabran je za predsjednika. Za jug to je bio alarm, crveni alarm. Već u decembru Južna Karolina se prvo odcepila. Uskoro još 10 država je krenulo za njom. I onda u aprilu 61 snage te nove konfederacije su zapucale na Fort Sumter. To je bilo to. Više nije bilo povratka. To je bio otvoren čin pobune. Rat je počeo. Ali niko, ama baš niko, nije ni sanjao šta sledi. Svi su mislili, ovo će trajati par mjeseci, gotovo. A pretvorilo se u 4 duge, brutalne godine krvoprolića. I u tom haosu bilo je nekoliko ključnih trenutaka, pravih prekretnica, koje ne samo da su odlučile o pobedniku, već su promenile i samu dušu ovog rata. Ajde da samo na trenutak zastanemo kod ovog broja. Preko 620.000. Toliko je vojnika poginulo. Da stavimo to u perspektivu, to je više američkih žrtava nego u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Zajedno. Ljudska cena te podele je bila prosto nezamisliva. A ožiljci koje taj rat ostavio, osjećali su se generacijama. I onda, usred svog tog krvoprolića, desi se nešto. Nešto što menja sve. Lincolnova proklamacija o emancipaciji iz 1863. Sad, tehnički gledano, ona nije odmah oslobodila sve robove, ali uradila je nešto mnogo moćnije. Promenila je dušu rata. Ovo više nije bila borba samo da se sačuva država. Ne. Od tog trenutka ovo je postala borba za ljudsku slobodu. Zapamtite, ovaj mesec, jul 1863. To je bio mesec koji je, može se reći, zapečatio sudbinu juga. Prvo, Gettysburg, najkrvavija bitka cijelog rata. Tu je zaustavljen poslednji veliki, očajnički pokušaj konfederacije da izvrši invaziju na sever. I skoro u isto vreme, stotinama kilometara dalje, pada Vicksburg. Time je Unija preuzela potpunu kontrolu nad rekom Mississippi i bukvalno presekla konfederaciju na dva dela. To je bio početak kraja za jug. I kada su puške konačno utihnule, moglo bi se pomisliti da je sve gotovo. Ali ne. Na neki način prava borba je tek počinjala. Kraj rata nije bio samo kraj sukoba. Bio je to početak potpunog preoblikovanja Amerike, sa nasleđem i posledicama koje se, verovali ili ne, osjećaju i dan danas. I taj kraj je stigao 9. aprila 1865. godine kod mesta zvanog Appomattox. Tu se desio taj istorijski trenutak. General konfederacije Robert E. Lee predaje se generalu Unije Ulyssesu S. Grantu. Ali to nije bila samo vojna predaja, znate, bio je to simbol. Simboličan kraj najmračnijeg poglavlja u američkoj istoriji i prvi jako težak korak ka ponovnom ujedinjenju. A posledice rata bile su ogromne, trajne. Idemo redom. Kao prvo i najvažnije, Unija je sačuvana, Amerika je ostala jedna nacija. Drugo, ropstvo je konačno ukinuto 13. amandmanom. Tim je, bar na papiru, ispravljena ta ogromna istorijska nepravda. Treće, rat je definitivno potvrdio da je savezna vlada jača od pojedinačnih država. I na kraju, četvrto, otvoren je put za jedan, neverovatno težak i kompleksan period obnove, poznat kao era rekonstrukcije. A šta je ta rekonstrukcija uopšte bila? To je bio taj posleratni period od 65. do 77. pokušaj da se odgovori na neka brutalno teška pitanja. Šta raditi sa poraženim jugom? Kako ga ponovo primiti u Uniju? I možda najvažnije, kako definisati prava i slobode za 4 miliona dojučerašnjih robova? Bila je to zaista era ogromnih nada, ali istovremeno i strašnog otpora i sukoba.
I to nas dovodi do današnjeg dana. Da li su te podele, ti rascepi iz te ere, da li su oni zaista nestali? Iako je prošlo više od veka i po, čini se da duhovi građanskog rata i dalje nekako lebde. Sva ta pitanja o jednakosti i o pravima, o tome šta zapravo znači biti jedna nacija, pitanja koja su i započela ceo taj rat, pa ona i dan danas odjekuju u američkom društvu. To je to nasleđe sa kojim se Amerika na ovaj ili onaj način suočava i dalje.